ngatho cia mwanya muno no ntubo kona kanya gakwatana batu kindeto cietu cia weru tha mwanja oni bitwa wini wa Kinyero tukiambiriria ni ati mwireju wa mwekuru wa kurobo ati yuethirigiete mbene ikarikare kirikirore ichibo wa kumantere i Bwana Mwenda. Onbitawa John Mwenda, the senior chief wa location ito Antakira in the Immense North sub-county. Rukiriruru mbuga ndingi urethimu around the mwe ni mutongeria wa nyumba 10 ambira kwina mwiriju kuonekana area ya Kiorone B na mwiriju ujulirwa yote ya imini kuonekana yote na nguo na bagutega bago suspecta mtu omba kwithirwa atemoyo na imwiriju mtu muka mbuga wina withe bo around mbuga miaka from 30 to 40 onto teatromba we establish na ndikwiro mantu ja windingire OCS wa Meru Police Station nikenda komba kuja ndene ya scene na ndomba gwikinya kiri antu aja uju gukari na mantu jau na ndikwijo undi go establish muri jujurio ya kwithirwa non tutega to establish cause ya death lakini ukaja kwithirwa mbuga imuntu thithitie mantu tajaja itubwiri gushitana kwagiteo mwiri jwa muntu igintu very costly na utiumba kugura mwiri jwa muntu kana moyo jwa muntu na dhamana hini na nyokethera muntu mbuga kuthithiritio ntu kuigwa no gwiri kuria na mbi urirwa crime doesn't pay tuchiritane gutura tu respect abangi tu respect uturo bantu bangi na thirikari yetu ni thairwa ina structures chia rira muntu are offended uraomba kuthithia uraomba kuthingatira twina ofisi kuma mashinani twina tongire banyumba 10 omba gwitokera rira kwina problem bakarema kwina ofisi ya assistant chief omba gwita bakarema ofisi ya chief area we have a office ya ACC we have a deputy county commissioner all those structures are there. Kongina kuni ati arimi ba kuma kaunti ya Tharaka Nithi ba mukirete moritani kumakia ataalamu mwanya na araba kiaria batariretie urimi kana moritani ya kethira yebatetheria anene kwethira bakiagirithia urimi bo nkoloki bakromba thirikari cia kaunti utiri ba kwethira bagieka moritani ya ibo kenda ya kethira ya kiringare minje kianene utire mirabio ibikwethira bikiagira. Magana maremi ba kaunti ya Tharaka Nithi ya Embu, kaunti ya Meru, kaunti ya Kirinyaga na nkinya kaunti ya Kiambu bagunekite na motia na nkinya ithomo mwanya kuma kaunti ya Tharaka Nithi na kuthoma sinding mbembe iko inyumureu nundu kuona baite inyumungeni na bei nkuigwa ni mbega itakula chuka twelagirwa magana kenda kugo mendia itandiri ndona ni wega nuntu antu mama ni magututhomithia nginya ndawa cia kurima mugundani na wega ina kithomo gitu athoma uko nyunkwo kiri kiega nuntu takia ndawa ino cia miti suale nkuigwa kiri kithomo kiega kuthoma muno nuntu kuthoma mantu maigi kwanda into o marigo na kurura ngugeji olemi na tarigo ndi antu kwina subcatas na nembega kiatho ni gia kuonania mantu megi urimi kienini gia Kaironi wandia chogoria arimi baba bataranitie mathomo ngurani mara maumbite kwithirwa bakiguneka na mokumumania na kionanio kia urimi na mimi nafanya value addition no te kwa add value banana irigo pamoja na ngozi yake. Hii inaitwa uji power chanja. Ina charge mtu kama vile simu yako ikikisha moto. Asama ng'ombe ule umba kuledia ng'ombe yaku na ikerwa jie na makerama iguru twaromiru batumba ko irumye sumbe ko irumya irio ko tiriti ko ijia baniria na mirimo
na kirari kiromo gikiega bakiongera baugite ithomo ta bibika bionanaguo kiri arimi kagita kenda kubongera motia na nkinya maume kiri urimi kenda kuongera maumithio mao kiri urimi na mtu tathoma munde kiromo gaka ni mndika ikiega no ntutoro monto ma ng'ombe batu batiko kurithia bwa mtu abatiko kama ng'onda waitu batiko yia ng'ombe ukenda jumba kumeria na irio kenda mtu na value addition ya ng'ombe kona ng'ombe ina iria ringi na cumbe nyingi twara mirwa iri tutiba tutaiji umunthe mbusire kuthoma kithomo kia ndigo na nkona kiri sawa muno na tukuthoma mauntu mengi sana ambao urimi wa mbembe urimi wa sukuma dania na tukonora na umithio muno ndathie mbecoretie umenyo wa urimi ukabera ta baba tiraya riu uthomo kumabetuka na plus riu matemenya nteto cia gukuria biashara through agriculture kiripotera ndeto cia weru kuma gicigo mbunge kia Mara bitagwa Martin Mugambi. Tugita na mbere ni ati rais wa Nthioru ya Kenya Ndagitari William Ruto nethirete nende akirekeria cheki ya bilioni 2.65 akiarimi bamayanirwa nyina rwa KTDA irachiethirete irieretwe ikambuni ya Kenya Deposit Insurance. There of the expectation, I don't know. Your Excellency. Thank you very much. Agriculture, PS Agriculture. It is a great honor. Today, you are going to walk away with a check of 2.65 billion for your farmers. Si namna hiyo? What has happened in this sector of yours? In 2022, our average price per kilo was about 51 shillings. Today, by last year, the average price is 64 shillings per green leaf in tea. Our total exports of tea, as I told you, was 138. Last year, tumefika 215. My push, and I have told the tea board, I have told the minister here, our push is that we must get our tea from where we are today. We must push it to 270, 280 billion by 2027. And there are certain things we have to do. You know very well the numbers, Kirundi there knows. Made tea, we had 500 and almost 35 kilos in 2022. By last year, we were at 598 million kilos. We need to push two things: value addition. It is the reason why Parliament passed the law to remove taxes on packaging material. As a result, we already have 5 companies that are setting up in Kenya to begin the process of value addition and processing. Already we have licensed 5 new companies into Kenya. Our plan is to make sure that as we make progress into the future, we are selling, as chairman here said, more processed tea. More processed tea, more orthodox tea. That is the future. That is how we are going to raise 270 billion by 2027. We have a plan. The minister here is very well briefed on what he needs to do. We are opening up new markets. China has just lifted all tariffs that were on Kenyan tea, coffee, and agricultural products. We had a big delegation from China here. I called the people from KTD and all the other people so that we agree
how are we going to approach the Chinese market? How are we going to bring more people from China to come and work with us to process our tea so that we keep the jobs here, we keep value here, and export our tea to China. China is a market of 1 billion people, 1.4. So we can create a big market out of it. The minister knows what to do. I have done my bit. I have opened the market. I'm willing to do more. We signed in Japan. Toyeta na mbere ni ati ya kuroba njuri ncheke batongeretwe ira mukathata bariwane ndibobe tayari kwithira bakiwatanira na barutererwa mukaririete Linus Kathira na rabaku wote tomikia ndwari engi hamwe na bobo wete kirume kirage kwerekana kwithira gikirekirwa kibo ikiebeletwe bakiwando itina bata na baithire bakieja mwibo kendo atire bakwithira bakiaria na mukambo yomwe. Ya kurubanjuri nchike batongeretwe ne mukarigiti wao muribone jwa igembe ramukathata garone ya mwiriye ne njoune igembe centro areba vivitie onture bakuthira irumi iguru yao na kinya gwikankire ba irumi bakuwa birumani ni rutere ruregani rure rutongeretwe ni Linus Kathira kwe na njuriye guthunguthagia nine ikiwa bore kuruma barabetere miori kande bere ito mogai ibo bogwiruma baado twina lubeta baado twina ratanya na kinya mesobwere wokuo na miretiere kuo na bwante yere kuo nduke ucio nthe ni tharimi murungu ende otanga gani ne wega talatali okuwa no goruma nare ruare otuko ya koria irumi bya baruma ne jani ne gyalare baruma na gani ne gya maua hango ngoitumbe yo nthe twina yo akirira na mithea ira yora cirumi baturuma tukairumuka ngombira ciora cia itucicie kirira kira gitagore kirumi nitugicie kuringana withire bwanjuri ncheke kuma igitare kauro abesa utongirie bwanjuri abonenkanira gwa kumakire nduke gwita kiri ingi orotomete Kathira tanjira aina antobara ba mwathakirira bakai no ntoito aitere miaka ni 10 ne bwanjuri yeta ratanyera dia miaka 10 lubete koria miaka 10 nimbi wende tarenge wonke la mono kuno mwenderia miori moro morocha na bari mwira na isirie wamwe na kikibawe beji amwe baswe ngwataniro tonto njuri ncheke nimwe na ikaura anto bebe twiringanire turi na thina yumire makosa ni ya nikenda muongo wa meru yuitabura yueta mbere atongoria bakai batate muongo yuetu wa meru ni karo chetu endete no tebinge biolele tu ende njuri yake neti mantu yange onde yotheri njuri ni agaracha kongo kenjwere ya kari miunda ya kari ng'ombe ya kari ana ya kari matunda na kari pionde kindu kinde kionde kenjuri ncheke ndenda Kathira na timu yake ramona timu yake bairinganire no ntwembe no ana bagorumana nobo baba guthiria nobo na irumi na biocoka no micio yo oibindomba ni bairinganire boni na rowiro atiri mutaro Dennis Mugendi Wero TV garone ya kurubanjuri ncheke ya mwirie ne njoune igembe centro county ya Meru Katho shemonye muno kiwe Dennis Mugendi kiwe mutegere no tuba kwithira wetete mbere na kurumira ndeto chieto chia Wero tha mwanja ugeta kuraitu chokirete na ndeto nkoloki
Neke kabeja na kamutu yake kenda nje kwitherema nekara nice siri ni mutujo nice extra premium mutindi nyangia na kamusere inyaju twenaju jwambishori kuma nice rice millers mwea mogori wa kinyandu kene etia motujwa nice extra premium nkima ya motujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamujo muthongi na nikwetaga ugwe na nje ku nutrients na shio shabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motutujonge ne nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watuika wina kioria yendekithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ji nice na nice extra premium. Kama ungekuwa strict kwa watoto wako, Fifi will not be in this situation. Oh, so na wewe the best person kabisa kumguide. Ama nisonge kando muendelee kuwana kama wajinga. I gave you one job Steve. You're stupid. Who doesn't want to be around Jackie Matiga? I'm priceless, trust me. I don't have to tell you, like, you have to treat me like a boss. Anno kumenya no utonge gukurukira Times UDT Sacco geria na arua gura shares kenda kuigwatira kanya gaka kugura share imwe ni chiringi 100 aki na urendeka kugura kuma shares 10 gwitia muchindi wa kiewa gikinene akamukira ngari muthemba jo Probox nkuruki kuri na biewa bia okiumia birani amwe na gift hampers airtime bikibiki ngombe chego kama fridge, solar panels, TV cha inchi 43 na kinya laptops. Omoka na Times UDT Sacco. Gurashias na arua, wichindira biewa bibi. Nuntubo nteto nkuruki, turiungire obisine chietu nkubu, kanoto andikire email, kire info@timesusacco.co.ke, kana uringe dhimo kire 0703 770 457. Nkuruki, no uriungire ndoanyi chietu ntere chankubu, mitungu, kariene, githongo, makutano, timau, mukodhima, na kinyaka dhwana. Omoka na Times UDT Sacco. Times UDT Sacco, your timely financial. Feel the pure, unfiltered power of football on Star Times. And he's taken Football as it's meant to be. That's the Bundesliga experience. Renew your subscription today at only 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder. Feel the passion, artistry, and strength. La Liga brings you flair and creativity of Spanish football. The rising stars of the Saudi Pro League, the high-stakes energy of the Saudi Super Cup, and the unpredictable thrills of the Carabao Cup. Renew your subscription today at only 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the Dish Decoder. Download the Star Times app to never miss a match, even when you are on the move. Star Times. Enjoy digital life. Ngako atogeni orengi na nkatho cia mwanya muno no tuba kwithira witite mbere na kurumira ndeto cietu cia weru tha mwanja twichokera ni ati arimi bakuma kaunti ya Embu bethirite bakitarirwa njira ya cia kwagirithia makitha yo no tiri bakwithira bakigunika nkuluki. Arimi ni maratarwa kuongerera wagiriru wa kire kionthe mararima niguo mabote kuona umithio makiria. Ino ni kuringana na Minister wa biashara na wonjoria niwe Lee Kinyanjui buvaya sera yake thiini wa County Aggregation and Industrial Park ire mwena wa Masanga gicigo mbunge kia Mbeere Therero kaunti ya Embu. Niguo tugerie gwika maundu ma value addition handu ha kwendagia irio citu citambite gwikwo value addition na tuga ati bei ya kahawa kagikorwo gapakigitwo na gakendio mathoko ma nanja yambatagira hakuri maita ta 5 na avocado na icio ingi ciothe. Koguo thirikari ina kioneki
gĩa kũrehe maũndũ ma value addition matũra-inĩ counties. Magwatanĩrĩte na gavana wa kaunti ya Embu ni Cecily Mbarire ni marauria arĩmi kũgwatanĩra nĩguo mabote gũtũmĩra kĩganda gĩkĩ kũgwata umithio makĩria kuma kũrĩ ũrĩmi wao. Na ningĩ nĩ tũkũhoya aikari a Embu arĩa me gũkũ, arĩa me Nairobi, na arĩa me na nja, atĩ rĩu nĩ hĩndĩ ikinyĩte andũ macokanĩre nĩguo projects ici ciranjio nĩ thirikari nene cikorwo nacio cia go succeed nĩ ũndũ wa partnerships. Arĩa me na nja twethe mathoko, those arĩa me gũkũ nao mekwenda kũnyitanĩra nĩguo iganda ici cikĩanjie tũkĩanjie, na tuge gũtirĩ andũ mekuma mabũrũri ma na nja gũka gũteithia matũra maitũ. Arĩa megũteithia matũra maitũ no ithuĩ. But kiria ningienda kwira andu a Embu ni ati tutigeterere investors atheri maume kuma na nja. Ni turaurio na investors etu guku locally mauke marorie nigetha mone ni undu uriku mangivota gwika, na nginya cooperative societies, nginya ayuthi aria mareka value addition ya indo ngũrani ni makuvewa nafasi tugakorwo na common user facility ungiuka wike value addition ya undu ucio wikaga ukinathie kwendia na tonindi gukora na factory ya. Ni urarikiria kuga murandi uyu ni ukuthondeka makiri ma mieke ya mawira. Na ni undu uguo tuonera tugukorwo tugiteithia ciana citu na anake itu niguo mahote kuona mawira. Tukirora project ino no ihote guteithia directly and indirectly over 10,000 people. Koguo kotrauga ni arimi avocado, arimi a macadamia, ungitara wothe is about 10,000. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Kathoshe mwenye muno kiwerita kiwe mutegeri na kibonthe barabomba kwithira baikinyanilia ndeto cietu cia Weru thaa mwanja tukierwa ringa kwendera kaita kea onbetwa winio kinyero.